Abakunzi b'Ikirura TV1 aho muherereye hatandukanye ku migabane itandukanye igize iyi si, tubirijeho mwebwe mwese abo bwije namwe abo bukeye tubahaye mwaramutse bikurikiranye naho muherereye. Rero twumwe kubahereza ikaze no kubegereza mu makuru yacu y'uyu munsi nimugoroba. Rero nkuko bisanzwe cyangwa se nkuko mugize iminsi mutwumva, ubu ngubu ntabwo tubikora twenyine, dusigaye dukorana na mugenzi wacu Ruco TV, n'ubundi tukaba turi kumwe muri studio z'Ikirura TV1. Reka twongere tumuhe ikaze kugira ngo aze tuhite dufatikanya. Ruco TV, mwiriwe neza bwana Juste. Amakuru wirwanye? Amakuru ni meza nk'abandi yanyu mufite. Twizere ko mwiriwe neza aho mwari mwiriwe. Twiriwe neza rwose, turashima Imana. Nako turashima Imana rwose. Kandi tuongeye no kuguha ikaze mu makuru yacu iyo muri uyu mwanya wa nimugoroba. Bose turi kumwe gatanu kuri gatanu. Urakoze cyane. Reka n'ubundi duhite tubwira abakunzi b'Ikirura TV1 ndetse na Ruco TV nkuko mwumva ubu ngubu twabaye babiri. Rero reka dubabwire yuko ngubu tugeze mu makuru yacu, cyangwa se tubaye ikaze mu makuru yacu ya nimugoroba. Duhita twinjiramo cyangwa se tuzane ingingo z'ingenzi z'amakuru yacu turi buze kuganira. Turarebera hamwe umutekano w'abaturage ba Minembwe uko bwije hameze. Ese muri Minembwe bwije gute kugeza ubu ngubu, zifashe gute, situation y'akarere yifashe gute? Aho muri Minembwe centre turebe mu isoko ya kabiri yaremye uyu munsi. Turi buze n'ubundi no gukomeza mu nkengero z'umujyi wa Minembwe, cyane cyane mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majepfo, amajaruguru ya Minembwe, dukubitira za Gipupu, naho turebe aho umwanzi akomeje kwitegura kugira ngo yongere aze guhungabanya umutekano w'abaturage baturiye mu misozi miremire y'Umurenge. Turaza gukubitira ku ndondo ya Bijombo, indondo ya Rurambo, turebe umutekano w'abaturage uko wifashe no muri Bibogobogo ndetse na hano Mutambara yose. Duhere kuri point 0 turagenda tumanuka twerekeza Baraka na Fizi ndetse na hano kwa Murima. Turagenda tugaruka ku makuru amwe abantu benshi batabashe kumenya. Ayo makuru rero muze kutwitega, hari amakuru menshi tubafitiye y'ibyabereye hano kwa Murima zaribanga, ariko rero ubu ngubu bikaba zatangiye kuja hanze. N'ubundi turaza gukomeza mu mujyi wa Uvira, naho turebe umutekano mukeya ukomeje kugaragara muri uriya mujyi wa Uvira. N'ubundi turaza gukomereza mu kiyaya cya Rusizi, mujyi wa Bukavu, wa Goma, dusoreza amakuru yacu mu mugwa mukuru i Kinshasa. Kaze rero mu makuru yacu y'uyu munsi tugiye guhera mu misozi miremire y'Umurenge, kandi tunabiyegeza muri aya makuru kugira ngo muze muri benshi tubane. Aya makuru yacu tugiye guhera hano mu misozi miremire y'Umurenge muri centre ya Minembwe. Abaturage biriwe gute Ruco TV? Uyu munsi muri centre ya Minembwe kimwe n'ahandi hose hariya mihana yegereye hariya centre ya Minembwe birirana umutekano ndetse n'amahoro menshi cyane rwose, bameze neza rwose. Baryamye barazuka neza uyu munsi wa kabiri w'icumweru tariki 11. Uyu munsi mu Minembwe bazutse neza rwose, nta kibazo na kimwe, nta rusasu, nta nduru, nta ndege, nta drone, nta sukoyi, nta kajugujugu, nta kintu na kimwe kigeze gihungabanya umutekano w'abaturage hariya mu Minembwe. Uyu munsi biriwe neza. Centre hariya muri centre bameze neza rwose, barashima Imana. Iriya mihana yose za Mishasho, za Gitavi, za Muzinda, za Nyabibugu, iyo hirya za Masha, iyo mihana yose ikikije umuhana wa Minembwe yose, niyo za Kabingo ndetse na za Gakangara na za Gakenke, biriwe neza uyu munsi, barashima Imana urema komeje kubagirira neza, kubiyereka mu buryo bwose. Imana yabiretse mu buryo bwose, apana mu buryo bumwe, mu buryo bwose, mu nzira nyinshi cyane zitandukanye tutubasha kurondora ubu nyine, kuko Imana yababereye ibintu byose. Rero baratuje, baratekanye rwose. Umuhana abantu baragenda, activite zose zirakorwa, amaduka, abamotari, ibintu byose, abahinzi, aborozi, ibintu byose yari Minembwe uyu munsi byakozwe. Ndetse n'akarusho habaye isoko ya kabiri hari Minembwe. Uyu munsi hari isoko hari Minembwe, hazaba amasoko 3 ku cyumweru. Isoko yo ku cyumweru ka soko ya ku cyumweru muri centre, ndetse kuwa kabiri hakaba indi soko, no kuwa gatanu isoko iri main ihuriramo abantu bose bavuye imihanda yose y'isi. Abonga iyo ngiyo niyo izihuza abantu bavuye mu turere twose, ndetse mu turere twose, haba ku ndondo, haba mu muco hagati, haba hehe, abantu bose babaremye ndetse n'amoko yose. Ariko yari Minembwe irema abantu bari Minembwe gusa, n'ubayirema kugira ngo
bazane utuntu n'utundi duke twagi tubashirana mu cumweru, ndetse n'abatarabonye amafaranga ku wa gatanu bakayabona ku cumweru bararema bakabona utuntu, ndetse n'abatabonye ku cumweru bakarema ku wa kabiri bakagura utuntu twabo. Isoko yarimo ibintu byose bikenewe hariya mu Minembwe. Yego. Rero n'ubundi ni amashimwe, ubu ngubu muri Minembwe gusa ni amashimwe. Murumva ko isoko uyu munsi yaje kurema, tukaba dushima Imana yuko isoko yaje kugaragaramo n'ubundi ibicuruzwa bitandukanye, mu gihe mu cumweru gishize nk'isoko yo ku wa gatanu hari uburyo babashe kwikanga, barikanga isoko ya gatanu hari ukuntu ibiciro zari bisa naho bigiye gusura ko kuzamukaho kubera impamvu ngo bari bafite ubwoba yuko ngo isoko yo Bijombo ngo yapfuye. Ariko reka tubabwire yuko isoko ya Bijombo n'ubu irakora kandi irimo ibicuruzwa zose bitandukanye, icyo washaka cyose wakibona muri ya soko ya Bijombo. None se kuri none umutekano mu nkengero z'umujyi wa Minembwe ho zaba zifashe gute? Umutekano mu nkengero z'umujyi wa Minembwe ni bisanzwe rwose, kuko uko bimeze ubu nyine niko byahoze. Yego. Ndetse ubu nyine bimeze neza, kuko mu minsi yashize umwanzi yari yaje afite igice kimwe cya Minembwe. Icyo si ikintu duhisha, byaragaragaye, bari bageze neza hariya ku Madegu aho ngaho kwa Buhimba. Ariko ubu nyine inkengero za Minembwe zimeze neza, zirarinzwe kandi zirimo abasirikare benshi cyane. Gusa nubwo umwanzi akomeje kwisuganya yitegura ahantu hose, ariko amadubu arahari mu Kabanju. Hariya mu bice bya Kabanju umwanzi n'ubwo aracyahari ahandi hose, hariya twababwiye za Natete, za Kabanju, hariya za Gitumba, ku Rusinga, hehe barazamutse impande zose za FDLR, impande zose zarazamutse zirazamuka. Ariko n'ubu nyine nta kintu kirakorwa n'ubu. Ni ngaho umwanzi yasanze amadubu n'intare za Sarangwe batoroshe, kuko bibwiraga ko ibintu bimeze nka kwa kundi byari bimeze mbere, bazaga drone zikaza zikabafasha zikakubita ahantu amadubu agahunga akisha, nabo bakaza gusa bagenda badi basinga bavuze ngo bafasha hanga bagenda bifoto. Ni ukuvuga akazi kabo gusa kwari kwifotoza cyane, akazi ka Maimai na FRDC ndetse n'abarundi kwari kwifotoreza gusa ku mapoto, ku zapa, ku biki, ku bitaro, ndetse no ku maofisi. Twafasha ari drone yagiye igenda ihabakura. Rero ubu nyine baraje basanga nta drone zarageze bafashe zigihari. Yego. Barakubitwa, bamaze gukubitwa baragenda bigira inyuma, barongera bariregurupa kandi baragaruka baraza, ariko kugira ngo bongere bagabe ibitero biba ikibazo kuri bo, bananirwa kumasha, bananirwa gufata iya mbere. Habura uwoje imbere ngo acokoze amadubu n'intare za Sarangwe. Kugeza n'aya masaha inatete baracyari natete. Yego. Mu gatatu ko mu Gitumba niho bakiri, hariya ku Rusinga niho bakiri. Yego. Abari abazamutse bava za Kirembwe nayo bose baracyari mu mayira barashika imirongo y'Uganda. Rero muri izo bice hariya mu majyepfo ya Minembwe nuko byifashe kugeza amasaha. Za Kabanju ndetse naho za Rusinga, naho ngaho za Natete ndetse na za Gasiro. Inatete ni Gasiro, aho ni ku ruhande rwa Rugezi. Yego. Baraho ngaho nta kintu barakora, mbese kigaragaza impinduka ko umwanzi akomeje kuadivasinga. Baraje gusa baragaragara ariko tibararasa. Rero uko niko bimeze aho ni mu nkengero z'umujyi wa Minembwe. Cyane mu by'ukuri hari uburyo ki twakomeza kugenda twagura amashimwe, urebye uburyo ki abaturage bagakenke guhera Irundu, Karingi, hariya za Gakenke yose ndetse kugeza hano hepfo za Bidegu. Ni ukuvuga ngo abaturage bose ubu ngubu bamaze gusubira mu mazu, nubwo amazu yabo yasenyutse basige basubiye mu matongo. Mu yandi magambo, kujya gusubira mu mazu cyangwa se gutahuka mu gusubira mu mazu. Ariko ubu ngubu kubera ko amazu menshi yashize, afandirwa yatubwiye ngo hariya za Rubemba basigaye inzu imwe nayo yarashweho igice ni ya shefu Kanyarwanda. Ibaze nk'iyo nzu ngo niyo nzu isigaye mu muhana wose wa Rubemba. None se kuvuga ngo abaturage ba Rubemba baratashe cyangwe baratashe bagi iwabo? Bari iwabo ni ku musozi cyangwa iwabo ni bari mu bikanka, abandi bubatse ibitunda, abandi bari mu maruru y'ihene n'inyana. Naho bari ese ayo maruru y'inyana n'ihene ho yarakibaho? Iyo ganda bari kwabana ko nta kintu kirimo. Bari bazishe. Ni ukuvuga ngo wishinka bawishe n'inyana. Amazu bari ko yarasabazi ko harimo abantu kugira ngo babikire. Rero barasha amazu yose basiga bene amaruru umwe yasigaye ahagaze. Yego. Niyo abantu barimo ndetse abandi bagiye bubaka ibitunda n'ibiki zose bari aho ngaho. Ibaze kuvuga ngo imfura z'Umurenge ko zirarara mu iruri.
n'ukuntu abantu bari bazi nyine uburyo bw'iruri ariko ubu ngubu niyo yabaye amazu ni ukuvuga ngo ubu nyine barabyumva kandi barabyakira cyane bitewe n'ibyo banyuzemo Yego. bariya ni abantu bamaze gusobanukirwa neza ikintu kirimo gukorwa hariya cyane umugambi wa leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi bariya nibo bawusobanukiwe neza cyane kuko bazaga baviza ahantu hari umuntu inka iki kintu igihumeka n'ikidahumeka cyose bari kurasa Yego. rero kuba abarokotse abasigaye Yego. aho wabashira hose buhaba kubera ko bazi ibyo banyuzemo cyane cyane mu by'ukuri uko niko bimeze abaturage hariya mu yandi magambo twavuga ko bano baturage bamaze kumera tubise inyamaswa wenda twaba dukabije ariko kandi abaturage bahariya mu Minembwe ikunze gusa iyo bavuye kubakurira amazi ku rugo ibindi byose ni kabuze bisigara byikora byose ibindi byose baba gusa kuri ni ukuvuga ngo uko niko bimeze hano mu burasirazuba bwa Minembwe hari imbunda ziherutse kumvikana hano za Mukoko izo mbunda wabarazumvise cyangwa se wamenye ikizo mbunda imbunda zarumvikanye mu minsi muri cyumweru gishize yego havuze imbunda hariya muri Nyamabuguma zindi ziravuga zikaba zivugira hirya kwa Murima imbunda nyinshi ndetse abantu bashaka kugira nk'urushisho ariko Nyamabuguma hariya ubuyobozi bwavuze ko bari kubategura ibisasu umwanzi yasize ateze hariya kugira ngo ahari bitazagira abo byangiza cyangwa byangiza amatungo y'abantu hariya yasigaye imbuto yasigaye baravuga ngo kugira ngo dukore isuku tugomba kugenda dutegura bino bisasu byose kuko ahantu Murundi yabaye ntazasiga ahasiga uruhoro ni ukuvuga ngo hasiga imitego za mine amagrenade amabombe yagiye atfuba ibiki byose nivyo bagiye bakutsa baturitsa ndetse umunsi wakurikiyeho baratwitse babasha gutwika hariya za Gakenke n'abaturika ibindi byinshi kugira ngo bakomeze bakize abaturage akaga kabari imbere umwanzi yasize hariya ariko kwa Murima no baturitse ibindi byinshi cyane yego biraturika ndetse havugamo n'intwaro zijya zikomakomeye yego ni ukuvuga ngo hariya kwa Murima umwanzi yayikanze yikanga baringa barabyuka barasa amabombe barasa za teruvu barasa za mashini gani barasa ibintu byose bagira byose barabirasa bamaze kubirasa bariruka barahunga basiga amura ibintu byose bishimitse yego basiga ibintu byose bishimitse hariya nta kintu na kimwe gifunze ibintu byose birangaye baragenda yego nta madubu yarahari nta kintu cyari gihari bikanze gusa ariko ntibikanze gusa yego ibyo bahuriye nabyo hariya mu misozi miremire hariya neza Gakenke ibyo byatumye bikanga baravuga ati mwahera mwapfa twashize amadubu yaje bakizwa n'amaguru yabangira ingata barirukanka barahunga basiga ibintu byose birangaye yego abaturage baratura saa nuko ndakantu gakoma hano byagenze gute hariyo amadubu hariyo FARDC hariyo FDLR hariyo Mayimayi hariyo FARDC niki gihari abaturage ko kuza bagenda banyumba bageze mu mamura basanga ibintu byose birarangaye nta muntu n'umwe wasigaye nta muntu wasigaye kurindana n'urugo aho ni kwa Murima kandi uzi ibintu byahabaga abaturage ko kugenda basaka bareba basanga igihugu ntikirinzwe we Kinshasa ntiyarinzwe kuvuga ngo umusirikare arikanze nta muntu umurashe ntabonye n'uwakomeretse ntabonye n'uwapfuye nta n'umusasu unyuze kunuze bakabyuka bagapunguta amasasu gusa arya yose ariko avuga za nduru bumvishije abaturage nibo bonyine bari kubarasa ubusa baragenda kugeza n'aya masaha kwa Murima hari gutyo amura zose zirafunze intwaro zose ziri aho ngaho nta muntu n'umwe uzirimo nta muntu n'umwe uzirinze bazitaye ku musozi ni ukuvuga ngo kwa Murima basize ibintu byose biri aho ngaho baragenda nta muntu n'umwe uhari kugeza ayo masaha numva igisirikare Gisegeti yubakiyeho amabandi yubakiyeho abaoga nk'abo ngabo akabita ngo n'abapatriote wazalendo ngo ni patriote azashingira kuko ubundi azashingira kuki mu patriote udashobora kwisacrifice ngo apfi kubw'igihugu amena amaraso kugira ngo atubure igihugu cyakoze ari sacrifice ayo mategeko ntayazi yaragize se tayo yize nta gisirikare yize yigeze atozwa yaraje gusa abahanurira intwaro gusa ndabona ko zanura mu modoka bakaza umuntu agatoriza ashoboye bakagenda ntari kumugura nk'intwaro izikora iki kintu izikora muri uyu mwanya izikora byagenze gutya nawe ugomba gukora kugeza upfuye upfira igihugu ibyo ngibyo ntabyo bazi
ni ukuvuga ngo gusa babaha intwaro barabatoke muratugaburiye nta kindi mudukore muduhaye ibyo niko bavyisiba kandi nako bimeze ni ukuvuga ngo bo bareba mayimayi ndetse na FRDC kumuha imbunda egara kumuheza amafaranga n'ubutunzi nico kintu babikoresha ahantu hatari ubutunzi ahantu atabenefisia tashobora kwitanga ngo apfe kugira ngo abantu babeho cyangwa ibintu bibeho rero ukuba barataye hara kwa Murima nico nta mahugurwa nta masomo nta masomo mboneragihugu babigishije nta patriotisme bize nta kintu na kimwe kibarimo n'abantu baranga gusa barangaye baje kuba inyungu zabo ndetse n'imiryango yabo uko niko byifashe mu zukuri hano kwa Murima n'ubundi tukiri hano muri centre mu nkengero z'umujyi wa Minembwe reka duhite twerekeza mu amajepfo ya Minembwe kugeza ubu ngubu imbunda zumvikanye muri Rugezi ndetse na Kabanju zirasa naho zigiye hejuru ariko amakuru dufite nuko Aduyi akomeje kwiyegeranya kandi ngo yongere agabe ibitero ndetse ngo arashaka kwigarura Minembwe ku ngufu ariko bari abantu sinzi rwose yego pe ko baregeranye bigarure Minembwe nibarangiza bahagarare se ndabizi no kuvuga ngo murebe umuntu wavuye tuvuge umuntu wavuye Bunagana ugatsindwa Bunagana ukaza noro kivi gafatwa ukaza sidi kavuze gafatwa bakazamuka kaziba Rurambo yose Indondo yose bakaza neza bakagera mu Minembwe bakakwirukana mu Rugezi bakakwirukana mu Kabanga kuriya ko baragaruka ngo baze bafate Rugezi baze bamereka bafate Minembwe baze bafate Indondo bamanuke kaziba yose bafate bagende bagere Bukavu bakomeze bagere Bunagana bavuye mu Rugezi umuntu bakwiye Bunagana bakamugeza mu Rugezi yongera abakubita umugazanyo niko twari tubita mu mugazanyo abakubita umugazanyo neza abageze Bunagana kandi ikintu bidashoboka cyane possible yego ko tugira ngo ni impossible dans la possibilité kabisa yego nukuvuga ngo ni mission impossible yego tibishoboka na gato tibizoba nta nubwo byabaye kuvuga ngo nakuvane Bunagana akugeze inatete yego numara umukuri natete uzufate Rugezi ugende neza ugeze Bunagana umusubize nawe kuri none akaba afite ibitekerezo bimubwira ngo arava inatete agende ngo asubire Bunagana tawo bitekereza asubire Bunagana nukwigwaza umutwe tiwo bitekereza ngo birakunda ibunagana no mu Rugezi natete yego ni kure kabisa kandi bihagije rero uvuze nukwigwaza umutwe yego uyu mwanzi ico no mugira inama pe yego ashoboye kurambika indwara yo zirambika wenda yogenda akagira Bunagana agenda yinezeza gusa agenda areba ibyiza intare za Saramwe n'amaduba bamaze kugira aho ngaho yohagera tourism ubukerarugendo naho kuvuga ngo karagenda Rwanda ni ukuri no mu Rugezi ndiyohagera kandi no mu Rugezi ndiyohagera kuko mu Rugezi yagerageje inshuro zirenga 50-60 agakubitwa kandi nabi akaza agasheringa amaduba akaryama akabumva bakarasa neza ukazomba za magazine mu mwa yego ariko amadubu yabazukana akabirukana akabafata ari bazima hafatiwe Abarundi hafatiwe FARDC hafatiwe Ababembe hafatiwe Abapfurero haguye n'abandi batagira umubare abo ngabo bose babwana mu Rugezi banani gufata Rugezi yonyine reba Rugezi ukundi ingana yarabanani bazanye intwaro zitagira zingana bazana drone bazana Sukhoi bazana iki birabananira barananirwa biranga kugeza n'aya masaha rero uyu munsi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 2026 nguraje ngurase Rugezi umanuka igakangara wike muri Rwigo ufate za Kiburi na za Gisoki na za Hina za Nyawari mugende ugere ku Madebe ukomeze uce mu Karingi ugere mu Mikenge winjire mu Bisambu ugenda wikubite hariya muri tura tudego twahariya twarwerero ufate mu Gitasha ukomeze wike muri Sanganyi kuke mu Mikarata ugende wike Mikarata ugende za Kangwe na za Bijombo na za Hina za ugende Bunagana mu Frere yego ni ibintu bidashoboka nibyo baza bamushonje arotarya koko ukabyuka wahaza kandi utahaje rero iyo ni mission impossible tibizakunda n'ababitekereza bagende babiyafase mitwe yabo bafate fortoire ni chiffon ari fortoire chiffon bayifate bahanagura mu bitekerezo zabo izo gahunda baje ku page ya kuva ngo bashira intwaro hasi baze batembere baze bubaki bagende bare byiza AFC irimo gukora nico twobakanguriye naho kurasa baratsinze si ibyabo rwose umwuga wabo nabo ubwabo barabihamya ko atari umwuga wabo n'amaguru barabihamya kuko
ibintu zababayeho ni igihamya ko uriya atari umwuga wabo Yego. habe na buke. Ivyo se ni ibintu zo kurinda kwiga cyane ngo tubitindeho. Afande Nyahumure yabivuze aravuga ati izi mbunda zose ni izabo, ni abarundi nibo baduhaye zino mbunda bose. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu nta kintu na kimwe two kwikanga, nta kintu na kimwe cyo dukanga. Izi mbunda dufite n'izindi twasize n'igisirikare cy'u Burundi, izi ngizi zindi ni za FARDC. None se nibo ba escadre babo, nibo bamenyera imbunda kuri none. Usibye ko bavuze ngo nabo bategereje izabo, ariko mu gihe bagitegereje izabo n'ubundi izo bafite unyine ni za Gisegeti na Ndayishimiye. None se izo mbunda zivahe? Mwandi magambo baratsinzwe. Niba bagenda bakagura bakava ku isoko, bamara gushika ku isoko bakaza bagasiga bayisetse. Si wo maze kubitubwira unyine, tubwire ko kwa muri basize besetse basize badakinze. Uko umuntu rero ko yirukanka niba yatambaye kirato. Twarazibonye video zabo ziradutangaza cyane, tukiranditse se koko birashoboka, bibaho. Umusirikare ashobora gusiga imbunda zingana gutya akerekerayo. Umusirikare yosiga boxe amura akayiha umugongo, abandi bazasiga bayitwitse. Ariko bo ntibigeze babona umwanya wo kwitwika, bahise bayabangira ingata bariko. Abo bantu bikerekana kuri atari umwuga wabo cyane rwose. Kandi iyo wivanze mu bintu bitari ibyawe, niyo ubikora abantu baba bavuga ngo ibintu arahangaraye, ibintu ndagara ibyimba. Ariko iyo ari ikintu cyawe uzi ugikora kandi ukagikora utarushe utavunitse kandi ukagikora neza, abantu bose bakavuga ngo voilà uyu muntu uyu ni umwuga we akora muri domaine ye. Ariko domaine itari yawe izi kuvuna iteka ryose. Ni ukuvuga ngo abantu barayobye. Aba bantu ubundi ni abantu bo guhinga no gutega, akazi k'amaboko. Akazi ko kwibazonoro barwane bahangane bo kriminoro, nabwo n'ibiro bitari byabo babakorera abandi bantu. Kuko ubwenge bwabo ntago ari ubwenge boyora igikorwa wabe manager w'ikintu akiyobora kigeziriye. N'abantu bamaze kwangirika. Rero baje bazi ko baje kurya, bageze basanga nta buriro buhari, ahubwo hari mu rupfu. Bashaka uko biyambura biriya migozi biyambitse barayibura, niyo mpamvu bari kurasa ugasanga birukanse. Rero nta kuntu uwo mbwira ngo twirwaneho, yatangiye irwanisha inkoni amasasa 5 bakayagabana ari 5 urusasu. Habaye gahunda y'amasunzu yo kubakanga bose bati imbunda barazigurisha, bari bazigira. Nuwa bifite arabakanga arabati umuntu uzofata n'imbunda yari afite gahunda. Umuntu uzafata n'imbunda wese nzamuhana by'intangarugero. Nico gihe yagiye mu bafurero arabagira ati amafurero ati mugende mugure imbunda mwese uko mungana mwese muzigure murwanya abanyamurenge. Niyo gahunda abanyamurenge bafata imbunda zose n'abantu bazamumvira barazigurisha zose uko zingana. Nono umwanza bateye bageza barwanisha ingoni n'amacumu n'amabuye n'imipanga. Hari umuhungu watemye imari haramugahwera, aramutema neza aramwica agarura mugezo bari batetse. Makuru urayazi. Urumva aha urwego bahereyeho naho bageze ubunyi nta musi sponsor bagira uko baguridwa. Uzo musore kintu yakoze yagiye gutega ambushi n'umupanga kandi na gutega ambushi mayimayi zifite imbunda. Aragenda abati umugezi waje tibo mujana mpari amasasu yamushiranya aravuga ati nimpangana nabo guke barandasa kandi sinkene ko mugezi waje agenda. Aragenda aje gutega arabatanga aratambikira aca hirya yabo yijira kabira arahuruka gakomero bagera kumuhurukiriya arihisha mwamere kwihisha yamareba neza wa wundi umufite kandi ari no gufite imbunda yama mwitondera neza yama simbuka amamucu kuboko araguca kujya gufite imbunda wace kwa koko gufite imbunda bagenzi biwe babura uko bigenze bariruka barihinda ngo bihinde ngo aje guhinduka aje agaruka aje kubarasa. Yarabarashe icyo gihe abakuraho abarasa ishambone yabo. Urumva umuntu uri gukora muri domaine ye upaza akora. Urumva umuntu ahata akirukanka akajana umupanga agatega wambushe umupanga. Umuntu afata wambushe y'umupanga wenyine akavuga ngo jewe ngiye gukubita kama mbaya mfe cyangwa nkire, akavuga ngo mugenzi waje kuvuga ngo agende jewe ngiye gufata ambushi y'umupanga. Wumve ikintu bakoze barabahungu. N'abantu bakora mu mwuga wabo ikintu cyabo uyikora muri domaine yawe nta kintu nakimwe utinya, nta kintu nakimwe kikuvuna. Umve ukuntu yabikoze bikamworohera akanesha abantu batagira ko bangana afite umupanga kandi bafite imbunda.
akagarura mugenzi wiwe noneho bagateka yambunde bakabasha kwirukana umwanzi bakamwirukana. Rero twirwanaho cyangwa ingabo z'amadubu batangiriye ku busa ku nkoni imipanga n'amacumu barwanya umwanzi kugeza bamwambuye intwaro. Buri wese wagaye usanga bagiye ahantu muri 10 babiri ari bafite imbunda, mwarwana mugatahana izindi zibiri, gutyo mwasubirayo mukafata izindi zibiri kugeza ya paratoni yanyu cyangwa ya section yanyu yose igize imbunda. Nuko batangiye amasasu, bagendaga bafite amasasu abasa, ufite 10 bakaza bagira ibihe byo kurasa ndago kwamagura kwa kundi kwabo kwa bazarezi bazakubita bose ngo papa ibo n'umuntu banzurase akarasa, yarangiza akarasa amasasu 3 undi akarasa 3 undi akarasa ngahe kugeza babonye ibikoresho kugeza n'uyu munsi barimo gukoresha. Ubu nyine ni kuvuga ngo bafite ibikoresho byose umwanzi afite, ibikoresho FARDC ifite uretse indege za drone, imbunda zose barazifite, amasasu barafite ahagije bashobora kurwanisha ndetse n'umwaka wose barwana. Ni ukuvuga amasasu baramaze iminsi barwanisha na amasasu bafashe muri brigade wa munsi bafatanye. Yego, urebe igihe bafatiye iminembwe cyane amasasu bari bakirwanisha niyo barabifite cyane yashize ejo bundi bongeye gufata ejo bundi birukana umwanzi yara kandi zagakenke bamukora mu minembwe bamukora za kwenzo na zamike. Nibwo nicyo kikwereka umuntu ukora muri domaine ye cyane, ibintu byose abikora byoroshe kandi muri target agakora ikintu kikabaviramo inyungu kandi akantu yakoze kangana kaburi ariko inyungu bakuyemo ugasanga nini. Rero bafite itandukaniro rikomeye cyane n'uyu mwanzi barwana mu gihe bapfa kurasa gusa byose agasiga janditse aho akirwanga yarasa. Urakoze cyane, ubisobanuye neza cyane. Reka n'ubundi duhite tugaruka twerekeze mu burengerazuba bwa Minembwe, turebe umutekano ubu ngubu ku Irumba ndetse kugeza za Gahwera. Kuvuga ngo ku Irumba, Kivumu, Gahwera ririya rembo ryo gifashe gute kugeza ubu ngubu? Ririya rembo kuva ku Irumba hariya mu Masha, ku Kivumu, mu Ruhemba, kwa Sekaganda, mu Gahwera hameze neza, amadubu ahagaze neza, hariya atangamiye ubwoko ndetse n'igihugu cyane. Gusa hakurya mu Gashasha kuri FDL, mu Gashasha kuri Nyabibuye ariho Irukombe niyo zabi kuba hose za Kabunga, hariya ni mu bice birimo FDL nyinshi cyane yazamutse ku bwinshi kugira ngo irebe ko yakwirukana amadubu n'itari za Sarangwe, kuko bari bazi ko hariya mbese ni finale ya bahawe amahirwe yanyu. Leta y'Kinshasa yarababwiye ati mwebwe nimudahaguruka murwane mubone indara aho ngaho, nimuvaho tahandi muzohagarara bazamuka ku bwinshi kugira ngo baze kurwanya amadubu n'itari za Sarangwe babashe kubirukana babone indaro hariya za Rurenge. Ariko nabo amadubu arabategereje kandi yagiye bakubita kenshi hariya kenshi cyane hariya aho ntiyanagoye kuri ngo hameze nko kuri Kwezero nta gihuru gihari nta n'igisambu gihari, imisozi imanye irebana. Ni ukuvuga ngo hakurya ya Ganje ni mu Gashasha, hakuno ni mu Gahwera. Bureba ahantu hose uri mu Gahwera hari urangiza za Nyabibuye, urangiza mu Ibumba, urangiza mu Bikora mu Kidasi, urangiza za Gasiro, ahantu hose uhareba. Kandi muri biriya bicega bya Gasiro nabyo birimo amadubu. Ni ukuvuga ngo umwanzi uri yara mu Gashasha ari hagati guri ndaho yomenera ndaho yosesera, amadubu aramureba kumanywa na nijoro. Ku munsi w'ejo twabonye brigade muri Minembwe, brigade tuvuga rero ni amadubu n'intare. Hariya brigade bari bishimye cyane aho bariko bahabwa agasabune. Ejo bahawe isabune, bahawe rwose zari zifashe gute? Bahawe igihe barafite morale bari bafite morale iterwa kandi morale tureke kubyitiranya si y'amafaranga. Si y'amafaranga, iriya morale bari bafite tagari asama ubundi kurasa umushahara kandi banamuze ngo bahembwe titwobonezwa bahemba barabasura umuntu yotanga amaraso imirimo bakoze ntawabona umushahara bahemba tizoshoboka. Yego, urebye amafaranga bari bashanje baza bahemba kandi bo bazarwana ntibanatsinda, bazahemba amafaranga y'umurengera. Ariko abantu bakoze biriya bintu byose bakirukana FDL bakirukana bashanje bakagira gute imyaka yose ingana kuri tiwona umushahara wahemba gusa kariya nakantu babaye kugira ngo sinye byo kugira ngo babereke ko bazirikana imirimo bakoze igihe n'ikigihe ibyishimo bari ko bishimira bishimishwa ni ukwishima ko ibyo bahagutse gukora zabihabwa agaciro babigezeho.
babigezeho kandi bakaba nabo bakorera n'abayobozi babo barabibonye ko bageze ku musaruro bakabarekonesa imirimo Amadou n'Intare za Sarangwe bakoze. Rero biriya byishimo si ikindi nuko umwanzi yavuye ku bwoko, umwanzi wari utambamiye ubwoko yari ashaka kubwica yahunze. Ibyo byishimo bari bafite biriya nta kindi nuko batsinze urugamba. Uko niko bimeze kandi reka dukomeze dushimire n'ubundi Amadou kama kawaida. N'ubundi tunerekeza muri Mikenke uyu munsi isoko ya kabiri muri Mikenke yaremye. Zifashe gute muri Mikenke? Muri Mikenke isoko yaremye kimwe n'iyaremye hara ku Madegu. Twabwiye ko isoko ya kabiri hara ku Madegu nta zirimo abantu bose, ni abantu bahari gusa muri Minembwe bafata utuntu batabonye kuwa gatanu ndetse no kumwe n'uwacikana utari ufite amafaranga. Rero isoko ya Mikenke yaremye. Isoko ya Mikenke ihuza abantu bo mu cyagati bose, hariya muco hagati kuwa gati, hariya mu Kukanihura, Sanganya, mu Mikarati, mu Gitasha, hariya za Gipupu, za Rwitankuku, za Pwenzero. Abo ngabo nibo baremye isoko ya hariya mu Mikenke. Ni isoko nayo ibirimo ibintu byinshi bivuye hariya ku Ndondo bizaserukira mu Mikenke, hanyuma ikarema abantu bari mu Mikenke bose. Ni isoko irimo amoko yose, Ababembe, Abanyamurenge, Abapfurero. Mu Mikenke hari abaturage b'Abanyamurenge bamaze kuhagera, ndetse no mu Gitankuku hari ingo zatangiye kuhagera, mu Gipupu hari ingo z'Ababembe zihari, zasanganya gazo zirimo Abapfurero no kuwa gati ndetse na hariya Kukanihura. Abantu bose hari Abapfurero. Abantu iyo soko iri hariya kugira ngo iborohereze kubona ibintu bimwe n'ibindi hariya mu Mikenke kugeza amasaha. Uretse iyo soko haratuje, ameze neza, abantu ko barahinga, abantu ko barorora, ibintu byose ko barabikora neza, ko barubaka amazu, ko basubiye umutekano barawizeye. Mu Mikenke ameze neza rwose. Iyo soko ikirabafasha umunsi ku wundi. Muri Gipupu dufite amakuru yuko hari umwanzi uhakomeza kwisuganya. Uwo gahunda nta yindi n'ukongera kugaba ibitero ku Maduru n'Intare baherereye muri Gipupu. Ubona ko uyu mugambi cyangwa se uyu mugambi mubisha bazawugeraho, cyangwa se iyi migambi bacura buriya hari icyo bizeye ariko ntacyo kizabagezaho. Ni ukuvuga ngo umwanzi yaratsinzwe. Kuba bagukuye Pwenzero ukava mu Bisango, ukava mu Mikenke, ukava mu Gipupu, aho hantu hose iyo hari baze zikomeye cyane, kandi hariya hari imyobo indake bene ya yindi yakataraboneka. Iyo myobo yose bakayibasohoramo bakabasha kuyivamo. Ndumva ntabwo umuntu uri tumungu ubwo utere kandi hariya Gipupu uyifate, umara ufate Mikenke, ufate Rwitankuku, ufate Pwenzero. Aho hantu ni ukwibesha gusa, ntabwo wenda sinzi icyo bishingirijeho, ariko ni ukubesha abaturage. Kandi biriya biba bigamije kugira ngo bakomeze babeshe abaturage, babereke ko hari ibintu barimo guteganya, barebe ko abaturage batobava. Ariko abaturage bamaze kumenya ikinyoma cyabo cyarahetse, cyarabahekanye, nta kintu na kimwe bakongera kubesha abaturage kuko ni abanyakinyoma gihagije cyane. Rero nuko byifashe, bakomeze bitegure, ariko Amadou barahari kama kawaida kandi ni abagabo twizeye, bazi gukora nk'abagabo, bafite imbaraga ndetse n'ububasha bukomeye cyane. Indondo ya Bijombo ndetse n'indondo ya Rurambo kugeza ubu ngubu neza zabaho byifashe gute? Ku ndondo ya hariya, indondo ya Bijombo imeze neza, abaturage bameze neza, nibo nta kibazo gikomeye bafite. Tibafite ikibazo cy'inzara, tibafite ikibazo cyo kuba hanze, tibafite ikibazo cyo kwambara ubusa, n'amasoko arahari ku bwinshi, kandi bo bafite rezo neti bakirahari, barahamagara bagoriza amafaranga ahijya no hino arashika. Abo ngabo bo nta kibazo bafite. Ikibazo cy'umutekano ndawo bafite umutekano waje, nta kabazo nta nagatotsi bafite ku ndondo. Hariho abagabo, iyo n'indondo ya Bijombo bameze neza cyane, nta kibazo na kimwe bafite. Wovuga ngo ku ndondo ngo bafite ikibazo ngo cy'umwanzi uri ngo uri kubaneka, ndaho kabisa. Tubabwiye tuba tubabeshe, tuba tugiye ukaza si cyo tuba cyadubabukije kubabesha wapi uzotugwaho, ariko tuba twabiteganyije. Ku ndondo amakuru dufite none ahangaha, bafite umutekano usesuye, abaturage bamerewe neza mu buryo bwose twabivuze, haba ku buvuzi, haba ku biryo, haba ku myenda, amazu, shelter, bameze neza, baripanze, n'umutekano umeze neza kugeza aya masaha ku ndondo. Hanyuma indondo ya Rurambo nayo iratekanye, gusa twababwiye ko hari ahantu umwanzi yarakabye, hariya za Murambi, za Rubuga, ndetse na hariya handi nahibagiwe. Aho ngaho hari umwanzi, ukuvuga ngo yari inzira mbi yageze ihanda Amadou n'Intare za Sarangwe barimo kwideplasa bava za Kaziba bazamuka bakomeza baza mu Minembwe.
umwanzi agakomeza akabatega akagira gute akabagira akidobeza barabata ahantu tugomba kuhashakira umuti urambye yego tukahashakira umuti mwiza urambye niko kugira gutya baragenda ndani ndabara yabaye yego presence yabo yonyine gusa presence y'amadubu n'itari za sarambwe hari yego umwanzi yese adisparate bahise bagenda ako kanya amaudio y'abavyeyi babara bati adubu iri hano cyangwa mayima iri hano yose igizwe n'amaguru presence y'amadubu yamaze kugera hano irahari yego amadubu ahageze umwanzi ahita ahunga cyane bya bindi bimwe bifatika rero bahise bahunga baravuga ati amadubu n'itari za sarambwe ntabwo twobibanga kuko n'abantu bakomeye kandi baturenze ikiro twakomeza kwizerenga hano ngo tugirira nabi barahunga kuvuga ngo kugeza amasaha hari yari amadubu n'itari za sarambwe kandi zimerewe neza ibyo rero icyo kintu cyo kuba amadubu yagaragaye hari mu rubuga yego ku murambi undi muhanda simbangibuka neza ni ndakubwira oyes gitoga yego kuba presence y'amadubu yagaragaye gitoga ikagaragara umurambi ikagaragara mu rubuga ibyo byateye insécurité umujyi wa Uvira umujyi wa Uvira abantu kibarimo kotura mu gitondo yego ndikuvuga ngo FRDC Maima FDLR ziri hari zavuze ko Uvira yafashwe kubera ko gitoga umurambi naruka yamaze kwaho presence y'amadubu za sarambwe yahangaha Uvira twabuze yego ndikuvuga ngo tibarimo kuryama tibarimo kwetura igitondo tibarimo gusinzira batangiye gupanwa batangiye gutera ubwo abaturage harimo alerte iteye ubwo kubera ko hariya hamaze kugera abadubu kandi murabizi ko hariya ari muri territoire ya Uvira ndikuvuga ni wayo plateau de Uvira urakoze cyane mu yandi magambo buriya nkaho Uvira irasa naho yamaze kugotwa barezengurutse reka duhite twerekeza mu kiyaya cya Mutambara muri Mutambara nudushake duhere hano wenda kwa murima haherutse gusurwa n'ubundi n'amadubu n'itare cyangwa se n'ikibatsi twavuga ko hariya hasuwe n'abantu batarabasha kumenyekana nta bigambye kiragitera yaba MDP ntirabivugaho yaba M23 ntace yabivugaho yaba wenda n'abakeka ko ritabara bajya bavugaga muri ho plateau nayo ntiyabivuzeho rero nukuvuga ngo kugeza ubu ngubu icyo tuzi gusa habayeho gutaka hagati ya FARDC n'abarundi ariko icyo bataze twebwe ibyatucikanye hano ariko ababikoze kugeza ubu tabasha kumenyekana rero kugeza ubu muzukuri nako twobyitirira abantu runaka ntabwo twobyitirira ngo tuvuge ngo ni barunaka bakoze kino kintu rero uko niko byifashe nanone hano muri Fizi na Baraka ho umutekano waho kugeza ubu ngubu uracyari hasi cyane barawubona barawukora cyane rwose uri hasi cyane bakomeje kwikanga igiti n'amabuye icyo babonye cyose bakishikura bakikanga yababyita baringa muzukuri ikintu cyose kingukanyaga cya konyora agati buke mu ishamba bose bakirukanga gahogerana kubera ikibazo cyarabaye ubwoba bwarabaye hari n'amazina amwe muri bo muzukuri batagishaka no kumva abyumvise gusa ahita agisesemi akananirwa kurya kubera ubwoba rero no kuvuga ngo kugeza ubu dufite andi makuru avuga yuko hari FDLR nishiza zikusanya zerekeza hariya za Kalemi ngo bazuze kugaba igitero n'undi muri ho plateau utekereza ko izi FDLR hari cyo zizashobora mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza byavuye muri ho plateau ndacho bazagira rwose ibihumbi hafi 20 amarundi bonyine bari 12 yego nukuvuga ngo hari bataye 14 bataye 14 yego urebye abasirikare baba barimo ni around 12 cyangwa 13 z'abasirikare z'abantu bari haramenye ureke FARDC na P5 ureke na P5 na FDL na wazalendo bari bakataka na mercenaires bari bose na gumi yego nukuvuga ngo abo tutabashize yego batayo 14 z'abarundi zananiwe zigakubitwa n'abantu bose bagakubitwa wewe uraje ngiye mucumuye kunyura noneho ikalemi a distance kuriye bariya nuko tuzabumva ariko tuzomenya aho bazarengera bazamera nk'abene wa yama gato yagiye azimira n'ubu niba yaragiye muhengeri ntawo bizi muhengeri y'inyo iriya mu ndayisi cyane niyo bari yego nabo bandi ko nabara ko bazagenda tibakanywe muri iriya Tanganyika yego kiretse ndabakanywe muri iriya Tanganyika banyura hano cyane bari abandi ntabuzi niba ari mugumo yabakubise niba ari balene niba ari iki
niba ari dofe niba ari ikihamura yabamo inyamaswa nyinshi cyane cyane rwose izo ngizo zishobora kuba zarakubise ubwato wenda bugahenaguka cyangwa bugahura n'ikindi kintu cyangwa bukagwa mu ibuye cyangwa bukazama cyangwa bukagira gute dore ko ibyo zose bishaje abo nabo kibadutera ubwoba cyane pe taruhuha cyaruha rwabo dufite kuko dufite ingabo kandi dufite imana yonyine irenganura abarengana izamenya uko izabagenza urakoze cyane reka n'ubundi duhite tuva hano mu kiyaya cya Baraka twerekeze muri Uvira abaturage impfu z'abaturage za hato na hato ni buri munsi ni buri kanya iki kintu ubona ko MLDP izacitwaramo gute MLDP ni mukubona ko yatinze ni ukuri mu gihe bahagurutse bafite kurwana kandi bakarwanira abaturage bose bakongomana kandi bakarwanira bajya barengana ntabwo bari gukomeza gutegereza ngo amahanga yavuze gutya amahanga yavuze gutya abantu barimo gupfa ni ukuvuga ngo MLDP twirwanaho M23 bamaze kumenya neza ko aribo bafite cyangwa bafashe ku kirindi cy'umutekano n'amahoro abakongomani none se mu gihe bamaze kumenya ko aribo bafite ku kirindi cy'abaturage kuki aba baturage bicara bataka igitondo n'ikigoroba ndetse twabonye no kugeza za Kasayi Katanga babasaba munyabuna AFC M23 ni mwihute none se aba baturage bavira dufata ko batari mu gutakira AFC baza bayitakira kandi nabo bire ko aricyo cyabahagurukije kugira ngo batabare rero nari mvuze ngo ntibagomba gutegereza ngo bakomeze barebe ngo amahanga yavuze gutya ngo Gisegeti yavuze gutya ngo Ndayishimiye yavuze gutya hoya bo bahumirize bavuge ngo kama mbaya tudukora inshingano zacu hanyuma uko abandi baza kubijyaginga babijyaginga uko bashaka sero nuko ubivuga uko ushaka bagende bacungure abaturage ni ukuri kandi biriya bintu barabaturage bararengana babuze umuntu ubarenganura ko barabateratera nk'umupira mayi kiravuga ngo bari ku ruhande rwa FARDC muri wapfuye FARDC nayo ngo bari mu ruhande rwa mayi muri bari mu kandi mayi ikadomoka ikarasa umuturage uri mu mayi ya FARDC iya FARDC nayo ikadomoka ikarasa umuturage uri mayi ya mayi bagahora bitana ba mwana abaturage babigenderamo ntawe ugikora ntawe ugihinga bazabagiza ingari hejuru ku musozi ntawe ukijayo ntawe ugicuruza mu iduka ngo ageze saa 12 baba bafunze kandi urabizi activité y'amaduka iziba nijoro ibintu byose ntawe ukiroba ntawe ukigira gute ikiyaga cyo bagifunze kuva kera nta muntu ukigira mu baro cyane rwose ni ukuvuga ngo Uvira bafite umutekano muke haba mu nda haba hehe nta kintu na kimwe bafite gifatika bavuga ngo bafite umutekano rero AFC ihumirize igende irebe uko igira abaturage bahariye Uvira uko niko bimeze mu kuri AFC M23 twirwaneho nibareke kurebera abaturage bapfa igitondo n'ikigoroba aba baturage bagize igihe bataka abaturage bakarema ko barataka abaturage bakasayi za Katanga hari hose ko barataka nukuvuga ngo mu kuri nta gice na kimwe AFC taragiramo batakiya bayihamagaza ngo niyihute rero AFC M23 twirwaneho bakagombye gushira inyungu z'abaturage imbere kuko n'ubundi nico cyabahagurukije bakabasha kurenganura aba baturage barenganye igihe kirekire urebye abaturage bavira barabuye ku mahoro barabibona neza babona uko amahoro azambere noneho mwamara ko barabuza aya mahanga nayo aza kwiteranya yirukana AFC hariya mu mujyi wa Uvira none kubera ko abaturage bari bararabuye ku mahoro kugeza ubu ngubu bafite ikibazo cyo kuvuga ngo se bizagenda gute bizarangira gute kugeza ubu ngubu niki kizakurikira rero kugeza ubu ikibazwa nuko AFC M23 twirwaneho baza bagatabara abaturage bagasubira mu buzima busanzwe bagatangira gakora imirimo yabo ya buri munsi aho akazi kabo kapfuye kagiye hasi cyane n'ubundi tukaba dukomeje guhamagarira leta ya AFC kugira ngo ishire inyungu z'abaturage imbere irenganure bano baturage naho mu gihugu cy'u Burundi kugeza ubu ngubu ho zifashe gute kuko twumva ko hari amakuru menshi agenda acicikana avuga yuko umutekano w'abaturage utifashe neza ndetse no mu buyobozi batangiye kuryana igitondo n'ikigoroba bavuga ngo ingabo zacu zigomba gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ubu nyine bafite ibibazo zabaye uruhuri rwose bari mu kura nico bakemura ni ukuvuga ngo uyu mugabo kuva ryari yishoye muri ntambara yashoye imbaraga zose mu ntambara ntiyita ku gihugu ciwe habamo umutekano ubukene umutekano ubukene burabarenga burabica pe guhera ku gitoro hari amamodoka amaze amezi adaparitse
atagira igitoro. Transport yarahenze mu buryo bwose bushoboka. Ni ukuvuga ngo abaturage b'i Burundi ntibakigenda ni mu mazu. Ibintu byose byarahenze, haba itumanaho communication yarahenze. Ni ukuvuga ngo ari igihe wageze ugura credit y'umunsi cyangwa y'iyinga ugatanga 13,000 ubu nyine byageze muri 30 iyinga rimwe aho ni mu Burundi ni ukuvuga ngo ubu nyine ndetse nta muntu ugifite ubushobozi bwo gufungura na audio amwohereje no ugatumira umuntu audio akagafungura akavuga nta mamega mfite bakamusaba ikiguzi cy'umurengera. Abantu bose ubu nyine bafite ibibazo by'ubukene, haba communication, haba transport, haba haba sante, haba nta kintu cy'Uburundi kitagoye. Abaturage batagira kwinubura ubuyobozi kubera ko imbaraga zose zishoboye ku ntambara, kandi ari mu gihugu ciwe, igihugu cya Kongo niyo yashoboye imbaraga zose zo kugira ngo afashe Kongo. Abaturage baravyinubira biragenda bigiririye. Abasirikare riya barapfuye, barinuba, barataka, amarira yabo araza ruhagera ku muyobozi mukuru w'ingabo z'u Burundi ariyo Prime Niyongabo ndetse n'umuyobozi wa kiriya cyama cyabo. Ivyo turabireka. Ejo bundi tubona amavideo yaza bampe, tubona amavideo ya Pamela bavuga ko turahari presence yacu irahari. Dukeneye gukura Uburundi muri aka kaga barimo. Abarundi tubarenganure kuko bararenganye, barafunzwe kandi bari mu mazu yabo, babujije uburenganzira bwabo. Perezida Evariste ndetse n'icyama cyiwe babujije abaturage uburenganzira bwabo. Nta muturage ukivuga, uravuga bakaguca umutwe, wapfuna bakakwica, wagira gute bakakwica. Bituma abo ngabo nabo berekana ko bahari, turahari turiya. Kandi hariya zabambe bayarara ntabwo ari kure n'u Burundi, ahubwo ni mu Burundi kabisa. Ni hariya neza za Rusizi, hariya niho bari. Bituma bagira ubwoba barahindushitsi cyane, baravuga ati rero twatewe dufite ibibazo twabose. Baragenda babwira umuyobozi wabo ati rero fata zirangabo zose uzigarura uzikure muri Kongo zitahe zize igihugu kiri mu kaga, twigire hamwe twese icyo twakorera Uburundi ndetse n'abarundi, kuko twarabarangaranye, twarabatereranye, twitaye mu by'abandi, ibyacu turabisika. Rero ako niko kaga ubundi bufite, bafite ubwoba bwinshi cyane. Ndetse n'intego yarabyanditse ivuga ko bagomba kugarura ingabo z'u Burundi vuba na bwangu zikava muri Kongo zikaza kurindira mu gihugu cyabo. Rero ubu nyine mu Burundi nta muntu uvugana n'undi, haba mu buyobozi, haba hehe, haba mu cyama, n'abantu bose barimo kurebana ingwe anytime isaha yose mwakumva hari ikintu kibaye mu Burundi. cyane naho hano mu kiyaya cya Rusizi kugeza ubu ngubu rero aho leta ya Kinshasa n'abambari bayo baherereye kugeza ubu umutekano w'abaturage uri hasi nk'uko dusanzwe tubibabwira. Kamanyola na Katogota umutekano w'abaturage wifashe neza kugeza ubu. Bukavu abaturage bose biriwe neza, umutekano waho wifashe neza. Abakunzi ba Ruco TV, reka dukomereze amakuru yacu hariya i Kinshasa, aho umuyobozi wiriya Muvema C64 ari mu ruzinduko i Kinshasa, aho yagiye gukora za mitingi. Afiteyo ibiterane bibiri, agiye gukangurira abakunzi babo, ababwira amakuru ndetse n'ibyo barimo gutegura. Ndetse biravuga ko hateganyijwe imyigaragambyo ku itariki 15. Bamwe ko baravuga ati uyu Martin Fayulu ntiyaba adukitse ahunze burundu, ariko abandi bakavuga ngo agiye muri mission y'akazi nico agiyeho. Rero reka dutegereze turebe ibyo azaganira. Umunsi niwe yakiriwe i Kinshasa kibuga cy'indege hariya mu Faransa, aho yagiye guhura n'abakunzi babo ba C64. Andi makuru ari hariya muri Kongo nuko hariho umutwe witwa M64 ni Mouvement non armé, yakanguriye abakongomani bose kuzitabira kwibuka abanyamurenge baguye mu Gatumba ndetse n'abandi bose bagiye bakorerwa jenoside. Uwo mutwe twibutse ko utarimo abanyamurenge ndetse utarimo abatutsi, ari abakongomani gusa. Barimo gukangurira abantu benshi cyane abakongomani kuzitabira uwo muhango wo kwibuka abatutsi baguye mu Gatumba ndetse n'abaguye mu Bigobogo bagiye bicwa na leta akagombye kubarinda babaziza uko basa. Murumva ko ibintu bitangiye gufata indi ntera, abakongomani bose batangiye kumva akarengane ndetse n'urupfu abatutsi ndetse n'abanyamurenge barimo
gupfira hariya muri Kongo. Rero nuko byifashe, reka dutegereze turebe uko bizakomeza kuevoliwa, tuzagenda tubibabwira uko bizagenda bikurikirana. Rero mugire umunsi mwiza, mugire ijoro ryiza, abari mu gitondo namwe mugire akazi keza n'ibihe byiza. Tuzongera ejo mu gitondo tubageza aho amakuru yacu uko bizaba byifashe hirya no hino. Mugire amahoro.